قناة الفوائد الفلبينية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangharapna Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kay makampet oras na ayat pumagusin tanong na su hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang kay masa tanong na kepakaiden abetuan agyang kay masa na masas kanyan na upaman na internet sudiran diterong nagiisu masa tanong ay kapapantagan agyang kay masa na masa internet obatan ben pagilaya pemimikiran mala demi epekto si iku mga kalumbayan sa mga syabab yang kaya paman na kaya pakasikat yang kaya paman na internet kenapa ko saya diterwa so kami mintin o manusia si iku internet kaya pakapupuntusan tanong si nagyang ko ta paman na epekto agyang kaya paman na internet miya babad sa manusia sa social media na so epekto niyan sa iku mga kalumbayan. Mangharap ng Allah subhanahu wa ta'ala benda makapangiminar kano sagyang kaya paman na masa abasta gumiraw sa mga tao paman na dia lugar Pilipinas na tigiran na it's more fun in the Philippines sa tigiran paman abasta agyang kaya Pilipino na mapasang dini kasi nga way lap trip patigiran nagyang ko to paman na kababaloy o Pilipino udin na sumranaw amasan daga na ino mga de katawan yan sa ginawa niya nagyang ko to din yan di kasindaga na upaman na biyalasanon anta kabunben niya dusa mangharap na Allah subhanahu wa ta'ala benar din ay gira mapakasingang ka so pagaring ka mapapakapiang ka ginawa niyan nang balasang kon wallahu subhanahu wa ta'ala di nag-youtube kay ismailing ako pagaring ka nang balasang kon wallahu subhanahu wa ta'ala ugayin mangharap na Allah subhanahu wa ta'ala amay kasukya pakapia ginawang kaon udin na sukya pakasinga ang kaon na miya ko kito paman miya kasugok upama si iku paman na isa sa paro agamato na agama Islam na paman ng balasan wanta kabun bedun kedusa diyan kay hadith pagalintan ng mga rupan Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisu hadith au paman na malo mapamimikiran na manusia suukit akapakasingaan yan daan ko pagaringan nagunyang bu paman ang galbaka niali ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya katitian ki Muawiyah bin Haidah apiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhib liyudhika bihi alqaum wailun lahu ayam yatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat asiksa sangat akabinasaan sangat akalapis diyan kay mana wail na makapmanin sa talop sangat asiksa sangat akabinasaan sangat akalapis si ikotaw apagpamanutul orian yan na pamukag pamanutul orian yan na tigu Rasulullah na pamukag anto ni sabab kaan yan mapakasinga so pagtaw wailun lahu tigu Rasulullah miya katalo ini upaman na maaloy matiro Rasulullah upaman nagyang ko ta sangat asiksa sangat akalapis sangat akabinasaan si iko manusia apo penetula orian yan na pamukag kaan yan mapakasinga so mga pagtaw mangharap na Allah subhanahu wa ta'ala malu ka penanggilaan o manusia so ukit akapsindagin yang ko pagarin yan kapapakasingaan yang ko pagarin yan udin na kapapakasingaan yang ko salako ataw kasama sa iman to na tabieta na benda ini paman na sisikat ayad na masandagi girawan na sumrano sendag sumrano pakasingaan yan so pedataw ay niyam kuwan na kasandagan na so pagarin yan kaan yan mapapakasinga so pedataw ay meso yan na dataro pa may base ganda kagid no pa may kekuatan no saging ya kabababad saging ya mga TV mga social media
Nagyang wato pa makapagpakasing anyang ko pagarinyan udi napkunya nakasandagan sa pagarinyan kaanyan mapagpakasing nga sa mga padataw nararaksan yan sa kapamukod di niyan dimbaalan sa tutul siya kini kaanyan mapagpakasing nga siya sabaad ko mga tao nag-iiso haditha ini sapar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah na benar din o pam na nag-iisindag sa ikong mga sahaba sa ikong mga karumanyan budi makisuli ako mga wata namya kaysa at tutulan na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namya kaysa alungan namya ko mo nagyang kayo paman na loks abubay away sa Peter uyang ko Rasulullah ya Rasulullah atigyan na pang niangka ko Allah apakasulda ko niyang ko surga iyan yuti Peter uyang ko Rasulullah ay ini sumbago no Rasulullah tigyan na da apakasulda al-loks si ko surga naman ito bisindagan niya nagyang ko to loks sa tigyan na da apakasulda loks si ko surga na badami kirata ginawag yang ko to loks nao na Anthony Peter Rasulullah si ko mga sahabat niyan tingno Rasulullah si ko mga sahabat niya na tigyan na pakatukawan di na pakitukawin yung sagyang ko to loks ada pakasulda sa surga upaman na mga loks pangintan ko Allah subhanahu wa ta'ala palitalud mamakasul ko surga yan amin na mamakasul sa mga tao mamakasul sa mga tao ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala na kanabubatika na mga loks kapetusiran si ko kangudaan kapakasuldiran si ko surga na kanabusiran mga loks na ito ba aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na benar din ko di makasindag si ko mga sahaba si ko pada mga tao ugay na sukasindag yan na matitu kanabas kanya no paman nag-iisindag sa paman raraksan yan sa kapabukag away nag-iini sa parakitan wallahu subhanahu wa ta'ala ubatan uban mi waswas saging kaya paman nakilitan saging mga pada sarwang nga tao away hagyang kaya paman adatar no pamaybais ganda saging kaya kapakasisikatian na paman na pringasaan yan da so salak wataw kaan yan mapapakasi nga susabaad nag-iipay mamalapan ng gilantano balas ang anuron Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya pamakinagin nyo pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya miyaka kwataw no sa tuma may tubo at tuma guguna saging kaya paman na bandingan tano saging kaya gawi si tano bubitadan sa diyan ka balas ang anuron Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.